Mahlobo a re lefapha le ntse le sekaseka leano la go kgaotsa laesense ya tiriso ya metsi kwa moepong wa Jagersfontein Developments. Seno se latelela phitlhelelo ya lefapha gore moepo o ikgatholotse melawana mengwe e beilweng mo National Water Act. Mahlobo a re fa ba ka kgaotsa laesense ya moepo e ka nna nakwana fela gore ba ikgotsofatse gore moepo o na le lenaane la go baakanya seemo kwa Jagersfontein le kwa moepong. Fa ne a bula kgetsi, Mahlobo o ne a felegeditswe ke motsamaisi mogolo wa provinsi Kopung Radikontsane le meyara wa Kopanong Tlolane-Tseletsele. Fa lwetse a tlhola malatsi a le 11, letamo la moepo le ne la thubega mme seretse sa moepo sa sia masetlapelo le ditshenyegelo. When our engineers came, we could see that the structure is still not okay. Moepo wa Jagersfontein Developments wa re o solofela gore lefapha ga le na go fitlhelela tshwetso ya go kgaotsa tiriso ya laesense ya one. Wa re o neelane ka lenaane la go dira dipaakanyo go ya ka tsela e batlilweng ke mmuso. Dilo ka ofela tse leng gore ne ba re file tsone re dire. Government ba re file report gore ba ona le mo ba go tsofasheng ona gore re dile ka mogho ba re go petseng ka ona. Go ntse jalo, Mahlobo o tlhomamisitse gore lefapha le amogetse lenaane la dipaakanyo go tswa kwa moepong mme o kgotsofaletse dikarolo dingwe. Kamogelo Siekwi, SABC News, Jagersfontein.